Nyimeni ohala machiro masichirai e kaunti ma Kakamega nochungo weche mag ohala e apaya ma lava kuom kinde banka ne gichungo gari moting'o ringre miyo moro mabende ne gitiyo godo e chiro no. Johala go wacho ni jaohala wadgi manyinge Millicent Odhiambo nonegi jaode mane temo mar ike ka okonywakogi e chenro no. Johala go kotenegi kod jatelo machiro no Felix Obuore gi Emily Nekesa oyango ni mosenindo nogo gi chuore ma oriko wito ngimane kendo ne gin gi buok ka chuore no mondo ka ringre miyono ka okonyiso kata osiepege kaachiel gi johala wetene. Kata kamano Michael Odhiambo ma en jaode owacho ni mosenindo nowito ngimane ma onge ng'ama nonege kendo owacho ni ogolo ringre jaode chon mondo mi oter e kar pango. Sisi wanawake tunahitaji haki zetu. Kama unaona mwanamke amekushinda kwa nyumba, tafadhali achana na yeye, uende utafute mwingine, lakini wewe si mdharau style kama hiyo. Alafu kila kitu yenye inazidi kuuma kabisa. Bwana yake anaenda peke yake mochari kuleta mwili. Sisi marafiki tuko, tumechanga, tumeomboleza pamoja. Hiyo inafanyika wapi? For heaven's sake, hiyo inafanyika wapi? Hata mngeturuhusu tu kama tungemeka tu kofi moja tu kila mwanamke. Wanaume situheshimiane, tumbona tupigane kwa nyumba kila wakati. Mtu kama amekosea, ita yeye kando, umwambie umenikosea. Lakini tunachapwa hata mbele ya watoto, tunashindwa hata la kuongea. Sasa mnatuaibisha mbele ya watoto. Watoto hao wanafanya kazi nao. Waliona nilienda kutoa mili asubuhi bila kuwajulisha. Sasa kulingana na kimila yetu, mili inafaa tutoe asubuhi. Ile zifika hata saa 3 au saa 2. Tutakala asubuhi saa 1:30. Hapo saa 2, lakini leo nitoe saa 1 bila fika kwa nyumba mapema. Kwa safari naenda nyumba